Ino ni daraca ya Enkarengoso barabara-inĩ ya Mai Mahiũ gũthiĩ Narok iria iratinikire kũrũmĩrĩra mbura nene rathandanĩte mwena ũcio igĩtiga athii aingĩ matarĩ na wĩki tiga kũrara heho-inĩ. Kũringana na ũmwe wa athii na ikaria mwena ũcio arĩa mahũthagĩra daraca ĩyo maugĩte gũtinika kwa daraca ĩyo nĩ igũthĩ inene kũrĩ o, kuonania ahũri biacara makiuga hathara ĩrĩa ĩkũmatungia ni nene. Nimelala mahali hapa tangu wakati wa asubuhi na bado mizigo ambayo nilikuwa nayo bado ninayo kwa gari. Wenyewe hawajachukua. Kwa hivyo naomba tu kama ingewezekana tu niweze kupitisha mizigo niwafikishie wenyewe mizigo ambayo nilikuwa nimebebea kutoka Nairobi. Tunaona sisi ni wakulima ya nyanya, perishable goods. Tungeomba hata serikali vile tunaona wanasema watu wasichukuliwe pale. Hata tuko na ndugu wetu wako hapa ameleta nyanya na zinatoka kwa hii mito. Na hizi ni vitu ambaye inaweza haribika kwa haraka. Hata gari yake iko hapa imejaa nyanya na ikikaa kwa muda ya masaa mawili bila hiyo nyanya kutolewa na kubadilishwa kupelekwa zitaharibika. County Commissioner wa Narok Samuel Kamiti nĩorĩtie matereba kũhũthĩra njĩra ingĩ cia kũmakinya mwena wa Gĩthii, akiuga unatwarithia fikifiki matigwĩtĩkĩrio kũgera ho, akiuga daraca ĩno nĩ kwambĩrĩria gũthondekwo. Hii barabara yote hii sehemu yote imefungwa kabisa. Labda yule mtu atapita ni mtu ya miguu. Hata bodaboda zimefungwa kwa sababu pahali wanaweza pitia hapa wanaweza agusha mtu kwa mto na kujiua ama kuua yule abiria. Kwa hivyo hata bodaboda tumefunga kwa muda hii na kuanzia sasa hii hakuta gari hata moja inatumika. Magari yote ile ilikuwa hapa tumeambia warudi nyuma wapitie sehemu zingine. Oho kamiti nĩorĩtie ikari mũtitũ-inĩ wa Mau gũthamĩra kũndũ kũrĩ igũrũ nĩguo gwĩthema hathara ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩrio nĩ mbura ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũthira mũthia-inĩ wa mweri ũyũ tũrĩ. Ngĩribotera Kameme TV, Rĩtũ Rakwa nĩ Wanjirũ wa Foro.